mba Aôndo nemba ne na Nyian domo vashi vala menevene shachushim da fa onko gane wa na ha ke bibiro ashembe kwa evesen na ha me demo kwa mova one ngwane shinelu ko heni shame emokpam he na hayo Paulo apostoli yangi Aôndo na gekrina yangi kijime lu tovun ba Kristo mambala ba vidondo ha Yesu la tsana ha yangi va gema shimayo yangi Aerenakaa visine Aôndo yang kakrina viande ba chiyo Jim jeyo yangi kwagh o to kyondi Paulo apostoli yehuwa shi adikpo ko shi ko hambi yuna na da veshe yuli o panga bubena na o viande ba vesin ya vi Sekeva Paulo shi ko Yesu Kristo lu sambe yemen kre aningire tachi heba chije Paulo va nyo kitalo ba efese na ha biakwane na ha yomba angi yomba vilwe mba wangi shin jijimba bo zave yoya kwa kene viva to ko Paulo ha yo na ha shi kondo na shima ko bendi klina na ha viyen vida vesha o vela na ha jijingu bola shin angi bulambu be kwa ne yelu ko bon tite ye zwa chibi shi kwa Aôndo ya za me bishi ba oluga gamalo one ya lu zegepristi iyila o ye Sekeva na one ya lu embaye utanka lo hwa na yomba ne ya vi dun yo lu jigigi babo shagbendavo gan no veve fala na ha yang viva ningu viande ba yavi Sekeva Paulo apostoli ne na ha kwa ne ba ye save uzu akwa silu olu Nyian kitaka da wa Aerenakaa ba apostoli ti okisha po tanko nyela uhi viri ya po ka momla uzu akwa silu olu ne na ha yombane ne onu ba Sekeva bane vi Fakba visu vi dun yo jiji babo gbidiv ve fala na bada ungu ko Paulo apostoli ne shi ba nege uviane ba yawe Sekeva na shi vi ba yawe so kalene kala gerete o vida nege o gane u jiji babo lo za won yo ya na ha to no vi yeme na he ya bada no ki ya vi nyovu lu ve o ne na ha we kao ne kange shaolu ji babo za yo na ma we kana boy kenti Yesu upalula mukana we jiji ubone me tuwa ki yori o ne sha na olu ji babo za yo ne wo bibiro ke Aerenakaa ba apostoli pese one Tioki apuka putanko nyi la viu japuka rutala olo jijingi mbabo lukule na le kange shave na bibiro ka vuza viru apuka rutala aka woni jijingi la kange yomba aka woni Yesu Kristo yo mfon Paulo bamfon nedi ne bono one ma ya tanum shayo bo tangu wa banega ya gbidiv posuve vario ka ko bibiro o sejero ya gbidiv posuve vario yo ma vi nyonk su du ki yala dele ya pila yo ne je nege e yo ma lo nyonk su o lo jiji ba bo lo za won yo ne aha ba ye ba zegepristi o ba yuda ba yamu valuya na ha bagri kama ba efese ba yamu ninga kwane chi yanga bi chivi ti ha chu yam chie gbave yo
vi chiviti te Yesu Kristo vu wesegena na hamba kpishiv gmasima na hamba gmana sima banene yang vi to akombo ve ma ye ba vi chivi ma tagde ve ya vi vluemi vi kange ke vi ne hila chicha ya vi vami va ha shiki mbaapostoli na ha yang ikolo kane chiri nadia uo inge that is uo value shinge ki ko yang yomba va akaya yomba va mi nadia chu gmasma vuso duan kle ka a hire le mana kombo le mana ka alune on gala shaya ikaye kwara yankuma azurufa akunde dubo kunde ha gbe na ha wo kyana na ya jena yelu ko chukuga yombla yavu nenge ye va fe Yesu Kristo mana ge na ya ko wo ko chi kuma dubu akunde ha gbe na ha kyana ni ha zurufa ya o. It was worth more than 40,000 pieces of silver. Itak davila mana hivi akave ya michivila chi. Amo kwani chi beautiful. Injani agele ondo kakwo no benemiga bae ba ondo. Eba no ruwe fa Yesu Kristo nege afon no. Kayele kwa ondo atseregh. There are no tricks. Ko Yesu Kristo ka ko mimi ma ko jiri ka ilin ko Yesu atseregh mbavulumba te Yesu Kristo lo jiji ba bo pa fave ma ka be nega ba ke ngunka wanu hondo ayeme kwa na kela si yeme ka ve nongu na kwa una luve hondo ya ba hembe nanga ondo ka hamba ka kwa la ku ha magbeda wo so chi si waga na mo ya mo kwa ne am pe chaki ari da vihinyare kilin akashi tane u chaki da olu vele ne yishi yamane ka chiri yule akaga gudo donu Yesu Kristo birine achi ge na ka na birin olu ye wo kwagh na ojiji na oshima yuwe ja shima na kachi jela birin uto umawo to tranu umawo ha ma yang do Yesu Kristo ya to bisha chiwo ma mona kachi jela tira kam lo se mashin tan ko wonze se yo yangala ko alwangi shine lu nyinyi ko to nze no zaya yang na ge ka Paulo apostoli na ka pe unen na anga wombula pambo be unen na za yo wala pa unen be unen na jijingo lu za wo yo lu mwe wo yapshi wo mwe ngala pa unen be jela my bound. Alu olu tu ne da yamaka gane shi ne ruza makanta na kwa gane kene za makanta hi makanta era kai vava kuhumu seti kai gyanga va kuhumu ki gyanga yamne do kana hi seti bidie na nungu de nyeru gyanga de makuhu musili na ka kosuzu anyare jine de kala unenge yomba yava nenge tambu Yesu vinavega upa naho nahala uva ni nyoro ke padue uva ni nyoro ngaya tavishi mavanenge ola Yesu hiwe ya wasi ombana nega upa wasu kapelu wasan se chijela kasha agresiga ngwe mwa kamda o mwa dun mluva olune ne pada o ngwa ne do ne kaba olune ne ngwaga sitavule yuro se maka Kristo kasha agere asiga ka hage yamga kasha tambo ona ne bulwere tonke ne visira masi kumba satai sata famba bulumba ondula na mgu pine we ungu uwe ondupa pine la yo wo lo fa Yesu Kristo ga fo she we ma de fa ya
tavish machivi wahi. Taha na mbu milianka umawo gangwaga. Ika Paulo apostoli nahan. Majidi irnetere hako Aôndo kashidi karentiga. Gayo unenge yao yundula gbidiv yomba yamu vaebe vadun yundu ki yoraga. Lune dido mba yembate. Oro ne bibiro hama shienu. Yangi gen kaneni oro kwa yo. Lune dido sa shenge shimihide hine veni. Msune